Di sala 26 a sala 21 da ev kalemêr ji ber nebûna elektrîkê bi rêbazên kevin ava sar ji bo malbata xwe peyda dike. Berhemên baxçeyê wî xerab bûne û her ku roj derbas dibin jiyana wan dijwartêr dibe. كهرباء تنا ريت تنا او عمد گرمه دانا مروحه تنا او گرم هاوینه آف تنا ام وخون توش که مگی تیه ری مگی کوی رشن آلیات مدن نمون ام دارش گندان آواتینین هاوی سیتیران ام آواتینین توش خواب دادن Ji heft mehan vaye li gundê Zîrêk ku dikeve 35 kîlometreyî li başûrê Kobaniyê riya çûn û hatinê elektrîkê ji alî ciranên wan ên Ereb ve li ser wan hatiye birîn. Li gorî gundiyan, xelkê gundê Sepetê ku di demên berê de gundê wan bibû bargeheke leşkerî, wana towanbar dikin ku wan gundê wan xerab kiriye. موتور بحث ما تشكري ام امير كون بون ام فلان بون ما ايش ما تيرتشي اوكي بي تشبون انا تشب بيجمورا تحالي ما دبني اوجي تسارون شتي تدبني انا وش دردي او بالكهرباء ام كبيتشه Welatiyên li vir dibêjin. Wan ji bo çareserkirina pirsgirêka xwe her du derî rêveberiya xweser û hikûmeta demkî lê dan. Lê hemû hewdanên wan vala derketin. Bersîva dawî jî ya hikûmetê ji bo wan bû cihê matmayînê. ام چونا کوبانی د کوبانی بون را دان کر گو هیرو گو سبا پشتی وی ام چونا سرنی مباشر ام ده دربا چونا سرنی گو هرن مصالحه گندیا رو چکن گندیش مصالحه وی را چه نوبی ام دورن بیونا نیست که من نبنه ام دجمنه هفدنا رید گندر ریجی سرما قد کرن Rêveberiya herîmê beriya ofîsa xwe ya ragihandinê tenê ew bersîv da ku ew li ser vê mijareyê kar dikin û di rojên nêz da pirsgirêkê çareser bikin. Heya ku hikûmet jî şînîn gundê Sepetê yê ku piştî têkçina Daişê vekşiyan razî neke, dê şînîn gundê Zîrêk tim di navbera diriyan da bibînin. Yan di jiyaneke zehmet û destpêkî da bijîn, yan jî neçar bin ku koça herîmeke din bikin. Rêdwan Bêzar, Dengê Amerîka, Gundewarê Kobanî.